Сегодняшнее занятие юных мастеров дзюдо из селения Верхние Чулуки прошло в совершенно ином ключе. Вместо привычных стен спортивного зала спортсмены вышли на свежий воздух, развернув свою тренировочную площадку на территории физкультурно-оздоровительного комплекса. Акканхана, что ардели, арды общефизическая подготовка, изгнить олуб болуж, выносливый стугелуж, что упражнения жеж, бегеж, духовое, цена внимания ох, Акканхан. Ну что сборы доходишь, соревнования жолчхан, когда дали подготовиться до духов, но что Акканхан сабот боли, что явку араха, кезиге салат же берешке, моральный опыт, если Allah ялчи, цикавёрте салат же что явку. Альберт, خطم اسمه البقود يقص ازدك مليون شحن تطيب اخر حد حاربين بعلم يقول ازك دير جداها ودش خلر صحمن قاع بيدك وبقى اخرتي جانا خلوشل ان صفوكي جانا خلوجم جشي داقده مش بس دلي تشري بلان اوك تشي خود دولج اوزا خود دولج اشت بلان يولج اشت صباح ممكن دهيج دتخوا تشري بر شي بيد بو وعلى بر شي بيد بو از شقي ايش بقى Альберт, أصحاب من شان خاطر بس حنز دخول سبورت وي هيج بول أستحق أخو كوج بوري دينا أنا يه صحمن تركت أوش هم خلص زنقول شان سيديزل خو تيج جيمناستيكا وقت قطع وقت كورة أو سبورت كريم يتسن أدي بعدها زيدو صندوق برجز له هم جيمناستيكا يوصل خاص صح فخيال حيبو فخيال ميجو شي ديزل خو حشو زيدو أنا خزاوس أصدق خزاوس أصدق شو دياج جيمناستيكا وقتها أزكي زي داج أو وقتها ماجي دير ماجي داج أو وقتها أخ جي لاترش داش لقواز أو جدو يلي بالبا يلي داش لقواز أو أصدق خزاوس شماش سوق خاتجي وزدو جيوس از جيمناستيك أخشوخ تاريوتشو جيمناستيك از دير داج أدلري إزمو يوجا هماش وزدو جيوجيش برسنال جيمناست خل حوالي قشتي بدز تقدين ده أخو يدينا بوسطة تصنع حكيتشو إزوال جوالي شيء بخ يالش ديالش أو يدين بوسطة حلقة حش والما يزت وشي إذا 30-40 минут из гимнастики يولجي أخشي وزدوني خاطر ما بدايو اللي هاي يولجيس ولي ده وهوزر Альберт, 30-40 минут أهيجت أخي الله حتى ووك شارسنا بوقا شارسنا دقان أخر خلك حجة تطيب ترسنك أهيك تسوي أخر هيجتي أنت أسكت يا شو زمي شاري بوقي شاري زمي شاري خيك إزيجي يكني ترسترين ووك أخر تام بس ووك بس شيء خانك حجة شيء مغرق حجة بوقي شان مغر زنگ شان مغت ما هنجري سانس مغر ويتايره حديقه سان مغر دولش بس از حاج اول بولش بس كزيك جواب كزيك اتوش حاج اول هجيش Альберт, ديك سبورتسمان فوتبول حنت ياخذ شغل زمان ملو ديك هذا عندك زدودي وقت ملو دغ تحكي اغمضي اشت سول وقت دي تبخيتش ديالش مثلا حبيج از وجهت اهدى نداخو اتدالش سايك ديالش وجهت اهدى احسس حياخ ديالش ويتش مديك عمل جوها كزيك از تكنيك سها ده يتبيع نوقدات اتدالش ويتش خلي شغل جوها سبورتسمان فوق جوها حتى خلي شغل ده هم اتت سايت ديالش ويتش نو ياخ وش ديالش حبيج از ترينر هون از وكاد والله شو حمسي هذا يتجول حتى يسمو تكنيك هون دعمي حتى يسمو تزدحق شو حتى يس Наблюдая за разминкой спортсменов, я задумался о значимости физической подготовки для повседневной жизни. Возникла мысль, насколько важна грамотная подготовка тела к любым нагрузкам, будь то бытовые или спортивные. Я решил обратиться к тренеру с этим вопросом, ведь многие люди сталкиваются с необходимостью поднимать тяжести, и тема пользы разминки становится актуальной для широкой аудитории. لا تجويتي أنصح إيه حاجة تشغلها إذا لازم كده ديك بيج أو واجن يصحى يدير ماجي كيه شقة حياتي دي نحن مش أحبيدني خالص أكاستا أهان لا تجوزو سجا إزدير ماجي تو لازم يحتاج أشي الله يعرف إذا حمي حتى يحقق حياة إز ماجي تو إسكيتشي شيء لا تلحق شيء لا تطول خلاص أتربط كده أول خلاص إذا تو حق تو إزدير شغلها إز لوس سويرة أو ناقدالس بس لازم يجعل ده كده شبوت قبوت خيار كيش كل حتى واجج صلاج أختني وقت إيروالش
از ارزمینگ ادیک حیش خان شده هست همه آخر واقع خودشو. Альберт Ханзвой хейжбол зрители что даквой цан чого полезно под ахац сам вы белгул дякач. Тагын дук фусмы жаквой не остаться хыл бохоздаши физически бохоздаш. Иш бохоздаш болсак масала хан вахколи шиква з дер дозулла хам не здатвайт биж мотикалс сусгук из дерсумдах диз ахати. Мыштыт за Альберт сусумцы дякач. دغلزدال پارس اوزبالر هم خالی شو ویز. هنز آبش بالش بالخونه و ترینیروکا. از دادول له بجدت خو از بالخه کسی که دق حسوم داخل بالخه دادول له بجدت خو از کد دلی از کلگیش اوگ از کد دنجاله ها اخشی خو دو خیار از کلگیش لازج اکوگ بالی کل دلی از لازج خیار از حج اوگ کد دنجاله ها. از آره یه دنجاله ها کسی که ماجیک از مشت كذا كده اوزيل تا كذا كده استياش كات سمشت از ده شغل هوا كذا كده واسطة ميتة سمشت از مرجع أودر مصل إيس ميدش ينت خلبه بجوار وسقو از ده ماجي محارب روقي از بوه بات بوه بج بوه بات عشان خادين حدير لازج خي واقع از ذيك نزل بوه بوه بات شغل ده تقدر مع كذا از ماجي حيوان شغل ده كذا لازم يكسو حياة شغل ده رستياش كوقته كذا أتخلص. Тем временем Альберт Костоев сосредоточенно демонстрирует своим подопечным основы техники, уделяя особое внимание броскам через спину. Этот этап является ключевым для дальнейшей отработки совместных приемов и слаженной работы в паре. Ого, цакил калушок, цакил калу через спину Бог бы без веханс, через спину я уже подругу живи. Не надо отрывать не надо, просто подворачиваемся вправо, подворачиваемся влево, подворачиваемся вправо. Подворачиваемся влево. Анвар покажет. Давай, чуть быстрый темп. Чуть еще быстрее. Хайтер еще. Шаки оара. Право, влево, юэ, подворачиваешь. Ере шекель дада хита лахты жуэ. Ого, цинкизик ногу солду, ого, бол хабейт цинки. Хайтер еще. Все, давай. Через спину я уже бросок. Нормально. Хай хош хули. А да види дег развивать даже риер. Вот, что класс здесь оценишь. Вот, что хаверс все, ханжу да я. Вот, он цалот, аскил, что чверс. Вот, хансё, ола верс. Вот, а какие-то голос хануам. Мать всех бросков оловных. Я бросок, ну, хай ваш должен получить. Он на кугуш дашда, дердашда, хаваш должен получить. Он уже верги бросок жил. Кертир движение, он на кертир бросок, кертир движение, еры, дерг дирца, кугушса, о, еги уже. Еры занг баражима, хата каст, был дежда, алдежда, хирдежж, тахн хуна, здесь ама чего, мотор колчи, хуаню вич, каште пуз уже. كاست هير ديشو تصدق على ديشو يخو كدخ ديشو ريت كاسني لف شاوير براوي تشو حقش что я хочу خلاص спортсмен لف شا خلاص خلاص построить لف شيء تخلبج أول измодия да هنز وير غيره هنز مصر بيردي شانس زين غيره إزمورجي ياركي لف شا تسمع وقت ديجنوستيك إنك يا دخ وش ما بقى برفشاج مي برفشا شيء ليه حقش بال شيء نو لف شيء تجبر بات سانشت Что мотикулс. Соревнованички чего? Чего значимо да решение подстроить дехал. Левша уже преимущество есть. Начал там арбин цанишь шей. Кубич килгиш ди отжимания, приседания, прыжок, постоянно от этого края до конца свой хочел, прыжок что лил, постоянно. Физические возможности или добавить до за лето. Так, если делали Ханс, огулял лоза. А вот шире, задние подножки гивей, шире. А вот Анвар, вел Ханс вар, алайца. Задние подножки. Лакер халуатсвей, цанкильгица, кильдлуатсвей. Анвар ши, левый кильгицание, он кильгляцат и верхний захват ляцай. Ухкугуца подшагивать дешь, дальше валуш подорвать дешь без броска. Вот что, изи кильгица, бог бел кильгица, вот что.
Хацама. Исра хавел. Ажил екилк обязательно. Дики халас дес, илакер халас вез. Ос кок дат бахкыр килгиш хауздер кок хал бахкой. Да ве ковёт уже бог бечхан бросок шайчхан, укугуца да тух бросок егивешт. Но пока яцвейс. Пока ишт подорот тебе просто. Ишт подорот тебе. Потом уже в будущем, когда тух бросок егивей ве ковёт дат делч. Кайтериша. Все, давай. Такие звери, да, крови не должны стоять. Вытягивайте, да. Бедром, да. Ладно, наклоняться медал, наклоняться медал, не слабо. Сок вытягивать, толком табахтыл, что раз бедро алях кез, а да, машине ходил, да, хочешь. Кок дат бахлос. Вот, хандаш бах пожбар. Вот точно. Давай. Фуди вол ход. Назад диах асокс хал. Бахлос кок хал. Хад бака окс. Килгиш узда килгиш. Окза хаверс. Вот хар бах ان شاء الله بكوك вот. Да хаверс. Тига да вез вижу. Эш кату вижу. Эш халбуди скок. На тугиас. Окза атух вез дах. Давай. Вот. تيجي في ديفيرس وزا ما بيرز يا غاسو ايش كا تيجي اتوه بيجوس هاو تيجي اتوه بيجوس حليبي كوك حليبي اتوه بيجبويس هاو ايش حليبي كوك دحو بيز اكلر اتيخا واتش ها ويش شنو ويش شو دوق ويش Среди занимающихся Исраил Хутиев его путь в мир дзюдо начался в 5 лет, когда его привела бабушка. Сейчас Исраилу 14, и за эти годы он никогда не прерывал свои тренировки. Его целеустремленность и стабильность принесли ему немало заслуженных наград и достижений в этом виде спорта. До 15 лет Перми Хануса, Сельсийский турнир до 15 лет, Челябинский Хануса, ПФО Перми Анурса, Челябинский Сельсийский турнир Перми Анурса, Россия, это белцер, третий белорса, тренер цак, ахига, тренировка же, результат это. Мало достижений для кого? Да, до 18 лет, Россия, Европа, мир, Ландли. Султя Олимпиады. Олимпиада. В беседе с тренером я узнал больше об этом юном даровании. Альберт Костоев рассказывал, что Исраил успешно выступал на соревнованиях, представляя сразу 3 весовые категории. Я не упустил возможности расспросить самого Исраила о том, насколько ему удается справляться не только со сменой весовых категорий, но и с адаптацией к разнообразным стилям соперников. Первый лот шанч, а холхул вес шейм дацомыш, веса. Да шисернуаш, косернуаш, яхкач. Что ахтаху في бороться دي ميتك جاخ ахтаху. Вес шмалая, а? حز Россия лучше 55 килограмм литауса, хан 60 лет. Хаханар дукк янкис агам багак атсехэгиш. Ах спорт мелдики атара, мелхах атара царки. Да, спорт дикий еще, результат худой, здоровье дикий. Кахиги дукдиша. قوش سووا شيء واقع وشو استعمال тренировок каждый день. Дерги дзюдо кахигиш душ. Еще один подающий надежды дзюдоист Анвар Костоев, которому также 14 лет. Половину своей жизни он посвятил этому виду единоборств. Анвар активно участвует в соревнованиях, и его спортивные планы весьма амбициозны. Челябинский Ханусу, Саратов Ханусу. Саратов первый алыш, Челябинск первый алыш. Когда хумыча удиш вахда? Первая цель Россия, потом Олимпиада.
Олимпиада илнигит болжу хаби. Давай. Он не только в курсе достижений отечественных мастеров дзюдо. Эшхан леттерш. Абу Хифуми. Матей Куниковский. Нагас Токанори. Ирбакалет Шант Эшхан. В непринужденной обстановке, расположившись на одной из лавочек, мы с тренером Альбертом Костоевым продолжили наш диалог. На этот раз фокус сместился на воспитательную работу, которая является неотъемлемой частью тренировочного процесса под его руководством. В ходе нашей беседы стало очевидно, насколько глубоко Альберт Костоев совмещает с воспитательной частью свою тренерскую деятельность. Каста дзюдо яхжо вид спорта, каста кертер должен без дисциплина воспитания яхжо хамы. تقدر ده أرح بوج بقش قم بوج مناخ حيغر هو ولي ملا ولي سالق خلا خود أخذت شون سنة أول شيء تخونه كذي أعتقد إذا وهي بيرج زين قولش مواقع تيجي تدرس وجت أقدر تساعده عشان درس وعادة تدرس تخونه كذي أعتقد تساعمه اشتبلي حاردين هذا دوتش درس حاردين هذا حق دواخش درس كرد دواخش درس زمسك مش تخويز قونا مش تخويز إزديسك مش تخويز حاردين واقع شنت زمجي شنت شيء خانر شنت حاردين كرد دواخش حق دواخش أمبج تطول شو موتشو ترينر ياخش ببلغه چیست لات انوری اتو انوری دز ان خیتجه نعم الله ري حيخر هو ياخش دول همه بقداق ديج همديره что всесторонне развитый халвес قاهان از دعم دولوجي حي ستيم خلبس دعم دولت از دحال داخ ديقدر ملاده نيزدر ملاده زلالي دي هم دحال داخ دي شو قاهان Альберт, أصلا دق ويمخوج أصلا سبورت حتى ملو بالبو سجز زوجلو هماجده مثلا سبورتسمان لا تعود خي ألبرت خلور كل شيء تيجي كوتوال أتوتسبالج تعودشان يبر جوتسو خا أوغو زميلدك سبورتسمان ولي حتى إيش مخلر شيء تعود أورا صرت خلص أخ سبورتسمان خا ملو سجي بقدر حتى سياحة صدقلش خلص أمل اشتغل تطيب محتك بلغلوي واش أخان أصلا سردوانيش كورت والر كورت إبعاد أوقات شيء كورت والأتسباس كورت شبول بات بوخمتك ده يعني كاست كده داخش ده از حال داخش ده از همه كورت ويلج كورت اي بي مو ايش كورت اش بي لي مو هاي ولش بس خل بس ما سكان اولجه هان حال داخش ده كده داخش ده زيدن ده وين كذي اتخوز از دور ما الله وإز ديالت إيش خلره ويت هان كذي إزجع حال ده ديش خوز قش كم ناك هايش تسوق كذي أتو يدخلنا كده مش كحدك ده أخذتهم ديج نانوج حلو ده ديج نانوج حل إشكال الدنساني وز ترينيرو كابيش ترينيرو كا واقع شو ده هيخش دولج بدي عادة ثانية زمخ شو خاص ليه شو ده واقع شو تصغر ولي كوار ولي وعليه خير أتيه واش صق ولي تسوي خاص تو شنيس خلص ده والله دولج بدي بس هم بعد سيرة تكون أتخو بيرجع إشت عند عياخش بس كاستا سو ديسيبلين يخرج هم يزجوا أهل جلا إشت كوت لان شو ده دين وش هماج يبرجيجي تتهماج ليل ديجي إيش هماج سو ميديت جوات از نظام وقت نظام دوز دقة إشت ألشي شيء كوت لان ولا إيشا ولا شيء ديديز دو شيء غوق تشق داخل نيسدر تقدر. Тренировка дзюдоистов организована в раздельных группах, и тренер подробно разъяснил принципы такой структуры занятий, подчеркнув их эффективность. Я режу замах барыш бы озе, что прижокож ахарю, общий развивающий упражнение жо ахар, а уже прийти елхет чудо, мы же баха баш уже тренажерный зале бы, уже шештангиш сани, что бол баш бы источил барыш. Хат ахар, что упражнение жо. Анвар, Сайфулла, дуахадаш, давай начинаем, прыжки, до конца давай. Ага, я упражнение жу. Выпрыгиваем, снизу выпрыгиваем. Ажолей, что тау? Кизик сабр делаешь, хабу болт. Давай. Сабр делаешь, кизик сабр делаешь, это бат.
Рацмасацак. Дальше, как можно дальше. Ашмиреза Суапу. Паузу. На ноге останавливаемся. Сабрди, кезик сабрди, тяжко доча, сабрди. Дальше мы зашли в зал тяжелой атлетики ФОКа. Здесь под чутким руководством тренера старшие спортсмены приступили к силовым упражнениям, направленным на развитие выносливости и мощи. Без остановки, никто не останавливается, никто не сачкует. Приготовились. Выкладываемся по максимуму. Начали. Чуть выше. Руки чуть разворачивай чуть-чуть. Давай, ногами тоже работай. Ногами. Ибраш, чуть выше. И не хаваться, не хаваться. Все, работай. Смена. Поехали. Давай, закидывай, быстрее. Выпрямляем руки. Поехали. Начали. Без остановки. Спину не сгибаем. На позвоночник нагрузка не должна идти. Чуть-чуть вперед. Ногами работаем. Спиной не поднимаем. Спортсмены имеют в распоряжении все необходимое оборудование в этом ФОКе, что, безусловно, является важным фактором для достижения ими поставленных целей и желаемых результатов. Инвентариология, желание махамеш, хамрат ушло жора. Я дизель школа, я хам я мог дизель школа, я кертери учаря, я хам я техник мацахала, техник хавупом, здесь хопцухули пейден дат. Здесь выносливость из модозла, ухамцание мягкалеш да. Андрей Баргук ерже упражнение хайрцание, ерже кад муштуи агары выносливость нарабатывать даже боишь. Физически, функционально выносливость нарабатывать даже боишь. Завершая посещение тренировок, я пообщался с самыми юными спортсменами. Их истории всегда вызывают особый интерес у зрителей. Дедо, пригостишь хосехцун, день игры хосехцун, день борьбы хосехцун. День игры долго. Борьба, خليك سيت ليتوز. Кайбая. День игры хасала мадест. Мощи дан тагал. Сен дан та. Так школу вахавиха. Второй класс ты чего жуссу? Второй класс шо алжуха. Дик не шадия хауф класс. Дешат. Мش тиха оценки. Девника, ну не уника, ца двойкисы, так дух 5 плюс мясо. Аж двойкисы на яхка. Вот аван тебя как. Вот ав. Фохандра хацик, гадян хацик. Таканка, сацацасун, столовой, чудовочка. Я хочу. Сукот бурсун, зато ехтерастын. Двойки хуна урсук. Хар хочешь отери. Ценчи отер сунца отер. Сунца отей. أتأكد في أمره، هن أمريه. هما وصل ما بابو يحترسون كما يحكوا دوقان. از جوا يحتاجون حندي يحتاج بعد أو تم جوا يحتاجون عورس. طلعت بيها ده. وحتاجوا سك أم أوش. والله سجحن أصوات قهلت بيه. وحتاجوا. От всего сердца желаю всем этим молодым спортсменам дальнейших успехов в их начинаниях и покорения новых спортивных вершин.